Ngari ya koge ya AJIE sibitari niyo ambulance ire kwirikana ni ya sibitari ya level 5 ni gwete Mutino Jwa muthukunda ikainkai nyuma ya kumaruka sibitari neu. Ngari ijire gukamatite MWAJIE mugitie sibitari ya KENYATTA kwa mukira utungata echurire RUGITONE rwa CUKURU ya CONSOLATA girls. Kagitene ukawathinjiri ni bathithite kigongwana kya mwanya ya kutheria barabara ya Gitembene Githongo nyuma yayo gukujirwa Mutino Nkabo. Kirwa gukira narua ngari Mutino Jwa Ambulance ire gutite MWAJIE kuma sibitari nene level 5 IGUIKITIE KENYATTA nyonene Mutino arantu baka ibaraboka ingari neje betho begurarwa ona kinyekithira MWAJIE uju na jukuru ingari ingi na gwiko gushimo nene Nairobi na driver wa ambulance wetu ako kinya CONSOLATA the rough road. There were investigations isikuendelea, of course ikenda tumenye exactly what happened, but au no accident ya happen kukukari na ntobana MWAJIE na relative womwe. MWAJIE of course nago kari strapped bwega ko ate according to assessment ate there were any more injuries at all. Na MWAJIE wetu akonenkerwa nasi onge na ambulance inge na driver onge, and as we speak IGUITE almost embu still betite KENYATTA National Hospital. Amana bubu murungamiri sibitari nene level 5 akiaria agwite thinetie Mutino ni thiritorio muno kiantu ba bikibiki ora babiri kuthithia nandi ni kwitha begita kandi change nikenda bomba gutetheka kagita gakurigitwa ari moinya ki accident tunakunika kuguru na gukethwa kwi shuma sikwethwa ikendekana ikenda bomba gutreatwa bwega na bakaremwa kuria na very painful to treat mtoto mwa first aid na tukaremwa kufix kuguru kago fix injara tontu bate kumba kuria kuria tukuria i vijana betu bete ni NHIF offices betaba barugure card ka insurance ya NHIF. In that case nyoke jawe na whatever type of accident itukumba gutebia no kana o tekorea inyashi amana bubu ngwatana na thinjiri ndene county ya Meru ni bejite amwe na kutha betha ni mabarabara kuma Gitembene gutakithirune ikiraba kuwa Mutino mingi ni tutekithika ki barabara izi aja koro tura kwena ritari ikwaria ego twariria keriga area Mutino ikituma biashara chanto bai thongoma ikituma mechie anto baba etiga irero kenga meri mwerere meta mandagitari nande barabara yejire ya kidharimo kire batwe tukayukia barabara eri kirumi kire batwe na atumiri baba barara Pedro bakimetumagira bwega na Pedro bakithugana ya bwega bai barabara ene na kwina ntubange bainjirene naro kweri gwetamparo getampara nontunere rombare tutwendete thirikari tuthithirie njira twina barabara injega romba no thirikari ni gutikira barabara iji ni gutekera bwega na gugwitia mbampi gekirwa tukuromba tutekomenya imite kuthithia itukwenda kuga atiri barabara jeje baraba meakire igitari ukinya bona accidents ura chingia batege kaire bodi atiri kwino gukwenda gwikirwa meshenge ekurigeria speed kwe ontomba kuthithe kabunge bakurigeria accident you. Number 3 kinya antuba betu tugweta police officers, traffic officers kinya boy tukubera ibato chumirie ku make sure traffic laws ichikwa adhiati tu lakini babati utegera nontu bwa mantu jaraja ukarika especially kuma kirogine mwanka Gitembene njireje ne bati utegerwa ikonekana thiri mbam siongerwe kana kwigintu kingi engineer bomba kumana bubu bakagwa thirikari ni bwiri gukaukira na gutikira ni corona njobi nontu andu baba ingibedetike ngari iji bagiti tuna thinene na muno ndene gatucie Meru enchobi na bangi na itukuria the provincial administration yetu batutethie nontu anabeto bamwe barethira baitite pikipikiji benant bare under the influence of this substance. Now the only thing we can be able to do nyume maromba jaja ibato tethie kenda maromba jeto jomba gutanguge twiromba ngai njireji kiuge kumeria antu
gicindwe ndene rĩtwa rĩa Jesu nikenda uturo bwantu betu bature bwega bakenere njira. Nkiripotera Wero TV Beta Muthuri Muriuki.